Privuklo me nekoliko stvari. Prva stvar je scenarij, dobar scenarij. Dugo nisam gledao dobru krimi seriju ovdje na našim prostorima. Druga stvar, kad mi je rekao podjelu, jer ja sam godinama sada kad više neću da radim svašta. Volim imati dobre glumce oko sebe, volim imati dobar tekst i volim imati da je dobra ekipa. A onda kad mi je rekao da igra Kičić, da igra Pingović, da igra Tugalić, Anisa Dobra, Nikolina Friganović, da igra cijela ta jedna boljumenta, što kažu, vrhunskih glumaca, to je ono što me privuklo bilo. I treća stvar koja me privukla unutra je ozbiljnost kojom je Darko pristupio tom projektu. Moj lik, Božović, načelnik policije, kako može izgledati načelnik policije jednog velikog grada kao što je Beograd. Na šta je sve spreman, koja je njegova ideja, odlična atmosfera na snimanju, dobri glumci, vidim da su svi pripremljeni, znaju tekst, temeljito se radi, ozbiljno se radi, ne pristupa se ničemu ovlaš ovako na prvu loptu. Svemu onome što treba biti ispred kamere pristupa se vrlo temeljito. Struktura ove dramske serije i sve ono što je unutra da će tu činiti seriju interesantnom.